Glavna razlika između PRK i LASIK metode kod laserskog uklanjanja dioptrije je u tome što kod PRK metode mi uklanjamo epitel sa površine rožnice i nakon operacije potrebno je određeno vrijeme za spontani oporavak, odnosno izraštanje novog epitela. Dok kod LASIK metode mi epitel ne uklanjamo, nego uz pomoć posebnog uređaja radimo jedan rez tik ispod epitelnog sloja i podižemo epitelni sloj sa površine rožnice i nakon laserskog skidanja dioptrije mi ponovo taj epitelni pokrov, odnosno poklopčić, vraćamo natrag i na taj način imamo puno brži oporavak samoga vida nakon operacije. Tu treba posebno naglasiti najnoviju intralez metodu kod koje možemo taj rožnični poklopčić, odnosno flap kako mi kažemo, potpunosti individualno prilagoditi svakom pacijentu i što se tiče debljine, promjera i oblika ruba, što rezultira puno sigurnijim i bržim oporavkom samog vida nakon operacije.